I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi video. Ovo video ću vam pokazati sa kojom ja kamerom snimam, tako da idemo. Uđite u Play prodavnicu i kucate Mobizen. Mobizen screen record. Poruka od isto. Evo, možete to vidjeti. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali sa nekim od sljedećih klipova. Pozdrav!